رادیو دنگی گل دنگی توی هواتیا جنابندانوچیان رادیوی دنگ گلدن باشکودارین هجا ایرون 19 حزیران 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنوچین سرسی و پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه ده انجام ایریشین دولتا ترک ده آگر به دارستان بناره قندیلکت هاتراگانو کو پشت بالافرین شهرین دولتا ترکیه دا گرکر شویدن بناره قندیله بومباردمان کرن لهرم شوات درکت و حتی نهاجی آگر نهاتیه کنترل کرن دولتا ترکیه دا گرکر دارستانین بری کوپان یل دردورا گنده انزی بومباردمان کرد انجام ده آگر به دارستان کرد چاوکانین هرمی راگان دو کوشوات ال دارستان بنار قندیله حتی دوان کلیان جی نهاتیه و مراندن چالاکین دیالوگا به اوجالان ره هاتی لدارخستن بردوام دکت بازی حزیران دل فرانسا باجار مارسیلیا کولکتیفا انترناسیونالیستین کردستانی برسف دا بانگا دیالوگا بریبر عبدالله اوجالان ره بشر لأکادمیا مدرنیته دموکراتیک او تیسه دگل سر پراتیک شورشگری تکیلداری آزادی جنان نتوی دموکراتیک و کنفدرالیزم دموکراتیک و توبه شاتن کرن لی ایتالیا گنده واران تینجی لهوشا مالا کشیاکی تکیلداری سپاندران کنفدرالیزم دموکراتیک جیوینه کات بکانی گندی جوتکار مالبات کارکرین دمساله او خوندکار بشتاری جیوینه بون پشت جیوینه جبو کو بشتار فکرین خویین تکیلداری جیوینه به هفره پار و بکن خوارین شیوه هاته داین لباجار لیده یا کاتولانیا جی چالاکیه کات بکانی دو چالاکیه ده برهما شانوگر باسکی یا هجره بشف هاته لیستن لیستیک جالی کوما پوننت ا کردستان کوج سال 2018 و بشکریا کردستان دیگه هاته ارگانیزه کرن ev çalayki temsiliyata rastiya fikri ber Abdullah Öcalan ya fikir nayin hapis girindike gerek kes beşari çalayki bun u pişti listi ke dnabera tamaşavanan de hün diyalog bekatı لوارگه پنابران آشید رستم جودی مخمره چالاکی نوبتی دوام دیگه چالاکی دروژا 337 ده بکوما 66 به بریارداری که خورد دومه پشت ریزگرتن السر ناو کوما 65 خلیل هولری آخوی گشتی جبو کرده جبو سروکاتی دلی ولایت خو بانگا ما جبو همی کسی انسانی که دبیجه از انسانم جبو سروکاتی سر پیابت ام توایی سلاف خوش توایی برخدان وانا و اول گرتیگه زندان عدل برخواد دن اول سری چیه موزی عدل برخواد دن همیا سلاف دکن بجنا خال برواد طوینن ام بجی جبو بکانینا و چالاکی ام بکاری بگهین انجام لوتیا بلند ام توایی گلی کرد وخوینین هجا قوت کرنا و چالاکیا سر سروکاتی تجرید بشکنین ام توایی گل خوا سلاف دکن بیجی سروک آپو بیجی سروک آپو بی سروک جیا نابا بی سروک جیا لاتینا جبود روژان ستاند هاتدانین کومک کردستانی یعنی پایتخت یونانیستان آتینایی ده چارچوی پنگاوا جی ریبر اپولو اوجالان ره آزادی جی پرسکریکرا کرد ره چاری سریا سیاسی لپارکا پیلیون آریس لقادا سینتکم ستاند جبود روژان دانی ستاند ده پرتکین ریبر اپولو اوجالان او دانیزان هاتن بلاف کرن و خارج جی علاقه کمزن نشانی ستاند دان دستان ده بانگا تبلیغونه جبو پانل اکو 19 ترمه ده لاتینای وره پیکارین و مشاکو و ده 20 ترمه ده وره لدارخستان بانک هاتن کرن دولتا ترکا دا گکر لآمده ناوچا پیرانه لبر گانیه که آوه کامره بجیح کر لمزره تونانگ راک یا گریدای گنده هریدان آناوچیا پیرانا آمده کامرا بگانیه کو گندی آوه جی تینن وکرن گندی انکو جو کامره بی آگاهی وان بگانیه و حاتیه کرن آجز بونو
تگیلی بکن تکیلداری مجاری یک جشنیان مزرعه کادریه کاراتای نرازی بو نشان دا و گود دما ام دو چون سرکانیه مفرق کرد که کامره بداره لهم بریکانیه وکرنه بریان هاجی کسین که ام دفکرن جی استخبارات نه هاتنه گوند باورم کامره وان بوکریه ام همو پیدوین خوین وکه آب و پاقجی جکانی پکتینن به پیوکرنا کامره قادمه یا جیانه تاجیز دکن محرمیت میا تیبن پیکرن او تین تماشا کرن ام وی که شرمزار دکن و قبول نکن گرک دمل دز اف کامره ورن را کرن آلیکاری هفسرک ملیسر وبری خوشسر آبا کروشات سوریه فرهاد شبلی او هفری نوید دویمین سال بگر شادی تاخوده به بشتاریا گلک ولاد پاریس نونرم پارتی او ریخستران اندام تفگر آزادی لجیه لشهید بوی هات بیرانین براسما بیرانه به دقیقه که رزگیرتن آجبو گیان شهید تفگر آزادی کردستان دست بکر پشت نونرم پارتی او سازیان تاره حسین جمعه کریم او هرم محمود آخوی هەڤاڵ فەرهاد زۆر تامەزرۆ بوو لە نزیکەوە هاوڵاتیانی گەرمیان چالاکوانانی گەرمیان ببینێ بناسێەوە هەر بۆ ئامانجش بە سەردانی گەرمیانی کرد بەداخەوە ئەمانەوێت ئەوە بڵێن کە دوژمن هەمیشە ئەوێ لەو خاکەی کە قوربانی زۆری بۆ دراوە لەو خاکەی کە شەهیدی زۆری داوە کە جینۆساید کراوە بڵێ لەم خاکەدا سیخۆڕ هەن لەم خاکەدا مرۆڤی خۆفرۆش هەن بەڵام بە دڵنیایەوە هەتاوەکو گەلی کورد هەبێ وەک چۆن لە مێژووی درێژایی هەبوونی گەلی کووردا لەگەڵ هەموو کاتێکە هێڵی خیانەت لە ناو گەلی کووردا هەبووە بەڵام هەموو کاتێکیش هێڵی تێکۆشانی ئازادی لە بەرزیدا بووە لە بڵندیدا بووە هێڵی تەسلیم نەبوون و هێڵی بەرخۆدان لە بەرزیدا بووە لە ڕاستیدا بۆیە هەڤاڵ فەرهاد و هەڤاڵەکانی دیکە کە هەڤاڵی ژن هاو سەفەری هەڤاڵ فەرهاد بوو لێرەوەمانەوێ وەکو ژنیش بەڕاستی درود و ڕێز بنێرین بۆ ڕۆحی پاکی ئەو ژنانێک کە گیانی خۆیان بەخشی لە پێناوی ئازادی ژن و ئازادی گەلی کورد و ئازادی مرۆڤایەتیدا ئەمانەوێت لێرەوە لە گەرمیانەوە بەڕاستی لە گەرمیانەوە سڵاو ڕێزی شۆڕژگێڕی و بەرخۆدان بۆ دایک و بۆ بنەماڵەی شەهید فەرهاد بۆ تەواوی گەلی ئێمە لە ڕۆژاوای کوردستان هەمیشە ئەو شەهیدانەمان لەبیرە هەمیشە ئەوان لە یاد ناکەین هەمیشە ڕێز و حورمەت و وەفامان بۆ ڕوحی ئەو شەهیدانە هەیە چونکە بەڕاستی ئەمە شەهیدی هەر چوار پارچەی کوردستانن لە پێناو ئازادی گەلی کورد و ئازادی مرۆڤایەتیە تێکۆشانەکەن بۆیە لێرەوە ڕێز و سڵاو بۆ ماڵباتی هەڤاڵ شەهید فەرهاد و هەڤاڵانی هاوڵی دەنێرین هەڤاڵ فەرهاد لەسەر بیر و فەلسەفەیەک خۆی پەروەردە کردو و خێزانەکەی پەروەردە کراوە فەلسەفەی ڕێبەرابوو کەوا لەسەر ئەساسی ژنی ئازاد جینگە دۆستی و دیموکراسیەت تێکۆشانی کردووە نوبتên netîjî destê serkirina vîna gel dewam dike li Edenê Rêveberên Partiyên Nûnerên Partiyên Siyasî û Rêxistinên Civakî li navçeya Seyhanê li Parka Zarokan ya li taxa Gulbahçeyê çalakiya nobetê domandin. Girseberiya çalakiyê serdana esnafan kir û di çalakiya nobetê de stran gotin. Di nöbetê de Deniz Poyraz jî hate bîranîn li Sêrtê çalakiya nöbetê ya li pêşiya şaredariya bajêr du roja 15 de dewam kir. Hev şaredarên Sêrtê Safiye û Mehmet Kayıs jî di nav de gelek endamên partiyê tevlî çalakiyê bûn. Çalakiya nöbetê ya li şaredariyên Misirç û Hewlêrê jî dewam dike. Li Amedê jî bi tevlîbûna hev şaredarê navçeya Peyazê çalakiya nöbetê ya li diçe qespkirina vîna gelê Colemêrgê li ber şaredariya bajêr li Parka Tema bi civîna gel devam kir. Di civîna gel de hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Mehmet Şîrîn Gürbüz axivê got em qayûm qebûl nakin qayûm qespkirina vîna gele. Em bi têkoşîna xwe sîstema qayûm û têcî tê bişkînin. Hevşerdara navçeya Peyazê Cengiz Dündar û berdevka mesajine ya Dem Partî Halide Türkoğlu jî axivîn gotin qayûm derbeya li dijî demokrasiyê qayûm heviya aştiyavî welatî tune dike. Israra di desthilatdariya qayûm de israra di polîtikayên şer de ye. Em ji desthilatdariyê re dibêjin êdî bes e Kurd destûrê ne de zilma we. Piştî axaftinan li ber stranên hunermend Kasım Taşdoğan govend hat girêdan.
Serdan Şaredariyan ji du aliyan ve du dome hevserokên giştên de Partî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan di roja sêmîniya cejna Qurbanê de serdana şaredariyan kirin. Tülay Hatîmoğulları şaredariyên Şirnexê û Bakırhan jî yên Mûşê ziyaret kirin. Tülay Hatîmoğulları û şandiya pêre ewil şaredariya Kerboraniya Mêrdînê ziyaret kirin û piştê çûnê navçeya Hezexê û şaredariya Deşta Darê ya navçeya Hezexê û cejna gel pîroz kirin. Tülay Hatîmoğulları û şandiya pêrê jî derbas şaredariya Cizrê bûn û çûne ser gora Korê Orhan Tunç ku di dema qedexeyên derketira derve de hatibû şehîd kirin. Hatîmoğulları li ber avayê şaredariyê jî cejna welatiyan pîroz kir û got desthilata AKP piştî hilbijartinê qala asayîbûnê kir. Dereva AKP'ye asayîbûnê li Colemêrgê eşkere bû. Em jî li dijî vê zext û zora faşîzan têkoşîna xwe didomînin. Gel êdî texrîbatên ku qeyûman kiriye dizanin û bi tu awayî sîstema qeyûm qebûl nake. Tülay Hatîmoğulları herî dawî serdana şaredariyên Silopya û bajarokê gundekê Meleyê girêdayî Şirnexê kir û bi welatiyan re cejna hev pîroz kirin. Tuncer Bakırhan û şandiya pêrê jî çûne serdana şaredariyên navên da Mûş, Malazgirt, Migimgim, Kopê û şaredariya bajarokê Ova Kışla ya Bitlisê. Bakırhan di serdana şaredariya Mûşê de axivî got Mûş di dilê me de her tim xwedîceyeke teybet e. Ji ber ku tu cara xizmetê nedît gelê me li benda xizmetê ma. Heya îro ji bo jinan tu xizmetên berbiçav nehatin kirin. Çavkaniyên şaredariya Mûşê ji malbateke ji alîgirên AKP hatiye pêşkêş kirin. Lewma wê Mûş xizmeta ku heq kiriye bibîne. Ez carekê din hev şaredarên me pîroz dikim em ê fereseta ku xizmetê dide tebayiya Mûşê tev bigerin. Jin ji bo Colemêrgê li İstanbulê nöbetê digirin. Çalakya nöbetê ya hêzên ket, aştî û demokrasiya ya İstanbulê li qada şîşhaneya Beyoğlu'yê dewam dike. Du jî aktivîstên têja Meclisa Jinan ya Dem Partiya Mesajinên Sosyalîst SKM, Endamên Nan Kesk, Partiya Sosyalîst Dat û KCDP. Tişortên ku bi nivîsa qeyûm bicehime û jin jiyan azadî li xwe kirin û çalakî domandin. Ji Meclisa Jinên Sosyalîst SKM, Serpil Topal û Sekreterê Giştiya Emek Kuşna Jinan Rawastînin Fidan Ataselim axivî gotin zihniyeta serdest a mêr dixwaze bi polîtikayên qeyûm vîna jinan bişkîne. Em ê hevgirtina jinan ji Kurdistanê heta İstanbulê mezin bikin. Berxwedana jinan li kolanan deng vedide. Ti dewleteke me nikare hevgirtina jinan tune bike. Em ê bi Colemêrgê re bin. Ji rêxistina nan Gulê Elif Turgut ji Meclisa Jinên Kesk Nazife Bayrak Toz jî axivî gotin qeyûm têwatiya desteserkirina vîna jin, karker û gelan. Em qeyûman qebûl nakin. Em li ba gelê Colemêrgê ne jin wê rê nedin qeyûman. Herî dawî ji Partiya Şoreşger Gamze Taşçı û Hevseroka Komeleya Aleviyan Dat Kadriye Doğan axivî gotin qeyûm wê bicehime qeyûm têwatiya tinekirina ferd, civak, jin û zarokan. Em ê lê ji qeyûm têkoşîneke xurt û berxwedaneke xurt bimeşînin. Çalakya nöbetê bi stranan dewam kir. Qeyûman saziyên jinan kirine qehwexwane û qursa Quranê. Komajinên feminîst piştî serdana li Amed û Êlihê raporek amade kirin û rapora xwe bi civîna çepemeniya li meydana feminîstya Beyoğlu ji raya giştî eşkere kirin. Di civîna çepemeniyê de gelek jin jî amade bûn. Li ser navê jinan Feride Eralp rapor xwend û got me di serdana xwe ya heşt û neh Hezîranê de li Amed û Êlihê dît ku qeyûman saziyên jinan veguherandine qehwexwane û salonên taybet yên mêran. Feride Eralp bertek nişanı deste serkina şaredariya Colemêrgê da û got deste serkina şaredariya Colemêrgê deste serkina vîna jinane. Qadên ku jin ji malê derbikevin û bi hev re tev digerin weke aşxane û cilşuştinê teva girtine. Medît ku li navçeya Amed, Bağlarê û qeyûm cihên jinan veguherandiya qursa Quranê. Cihên ku jin lê kom dibin, daxivin û bêhna xwe lê vedidin, ji bo mêran jî kirine qehwexane. Yek ji armancên qeyûm ew e ku jin ji malê dernekeve, di malê de bimîne û li bajarê lê dijîn nebin xwedî gotin. Wê jî bi zanabûn dikin divê jin li her derê li dijî xespkirina qeyûm têkoşînê bike.
نرگس محمدی به سال که هات جزا کرن چالکوان مافی جن او خودیا خلط آشتیا نوبل یا 2023 نرگس محمدی لی ایرانه دیل هات بوگرتون به بهانه اکو پروپاگاندا لیدی دولت کریه به سال که هات جزا کرن پارزیر نرگس مصطفی نیلی لسر مالپراخویا ایکس آگاهی دا او بریار شرمزار کرد چالکوان مافی جنان نرگس محمدی 52 سالیه او جمجدار 2021 و ورودی گرتیکی هیته گرتن دنوا 25 سالانده جبر کلیدی فرض کردن نخماندن به زوره او جزای دارده کردن دردکوه گلک جاران هاتیه گرتن او محکوم کردن نوچیامه داویه شریل غزایی ده هجماره کسی کشتی در کسو 7372 کسان لگوری بلانچویا نویا وزارت تندرستی گریدای حماسل غزای راگهاند که ده ایریشن اسرائیل ده حتی نها هجماره کسی هاتین کشتن در کسو 7372 کسان ده خویانی وزارت ده هات گوتن که ده 24 ساعتین داوی ده هری کم 25 کسین دین جهاتین کشتن جه هفته جوتمه و وروه 85452 کجی بیریندار بونه بری گدار اینجا منو چند سرسی به پیشکش کرن آنا خاطر بدم باشه